Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali mobil-mobilan di sini teman-teman. Widih, lihat. Wow, banyak mobil-mobilan Pak Polisi teman-teman. Widih, widih. Wow, lihat. Wow, ada bus Tayo juga teman-teman. Widih, widih. Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil Pak Polisi berbentuk Lamborghini teman-teman. Widih, wow, polisi patroli teman-teman. Widih, widih, wow, lampu sirenenya berwarna merah dan juga biru teman-teman. Peleknya berwarna aluminium. Widih, sangat sporty teman-teman. Wow, terus sini teman-teman. Ini ada apa lagi teman-teman? Wah, sangat banyak sekali teman-teman. Wow, dari mana ya kita ambil? Nih, ini aja dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil Jeep teman-teman. Widih. Wow, rodanya sangat besar teman-teman. Widih. Wow, lihat di atasnya ada tulisan City Police teman-teman. Artinya polisi kota. Widih, tuh lihat. Wow, bisa nyala sepertinya teman-teman. Tuh, wih, sangat bagus sekali teman-teman. Taruh sini teman. Wow, wow, ini ada mobil bus teman-teman. Pelayanan SIM keliling. Widih, mobil Pak Polisi teman-teman. Wow, wow, lihat ada Pak Polisinya teman-teman, berkumis. Wah, wow, peleknya berwarna putih teman-teman. Widih, widih, pelayanan SIM keliling, mantul. Wow, lihat teman-teman, ini mobil apa teman-teman? Wow, polisi patwal. Widih, peleknya berwarna oranye teman-teman. Widih, widih. Wow, unit 73 teman-teman ternyata. Wow, lampu sirenenya berwarna merah dan biru. Wih, wow, kaca spionnya berwarna biru teman-teman. Widih, widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, yang ini mobil polisi patwal juga teman-teman, tapi ini berbentuk Mini Cooper. Wow, widih, peleknya berwarna putih teman-teman. Wow, lihat tuh, wih, plat nomornya B12RKC. Widih, widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, ini ada mobil forklift teman-teman. Wih, berwarna biru. Wow, ada garpunya teman-teman untuk menyodok palet. Widih, 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 mantul. Wow, ini dia teman-teman, ada mainan bus Tayo teman-teman. Wow, berwarna biru. Widih, bertuliskan 120. Wow, ada 4 buah lampu di belakang teman-teman. Lampu rem dan juga lampu sen. Wow, lihat matanya belok teman-teman. Widih, widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, ini si Lani teman-teman, sahabatnya si Tayo yang paling centil teman-teman. Wah, wih, ada tulisan 02. Widih, widih. Wow, dia tersenyum kepada kita semua teman-teman. Widih, widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, ini si Rogi teman-teman yang berwarna hijau. Widih, bertuliskan 1000. Widih, widih. Wow, wow, alisnya lucu sekali teman-teman. Widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, ini si Gani teman-teman. Widih, sahabatnya si Tayo yang berwarna merah teman-teman. Widih, widih. Wow, bibirnya doer teman-teman. Wah, widih, widih, mantul.
Wow, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk molen teman-teman. Widih. Wow. Ada tulisannya teman-teman. King Kong. Wah. Wow. Bagus sekali teman-teman. Mantul. Wow, yang ini lihat teman-teman. Ini mobil Kopassus teman-teman. Mobil tentara. Widih. Kopassus adalah komando pasukan khusus. Widih. Wow, lihat ada tulisan pasukan tempur Republik Indonesia. Widih. Lampu sirenenya berwarna merah dan juga biru, dan bempernya berwarna kuning teman-teman. Widih. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ada apa ini teman-teman? Ini mobil polisi teman-teman, tapi ini berbentuk mobil balap. Widih. Wow, ternyata ini mobil PJR, patroli jalan raya. Widih. Wow, lihat teman-teman, ada tulisan unit 67 www.korlantas.polri.go.id. Widih. Mantul. Wow. Lihat teman-teman. Ini ada mobil polisi militer angkatan laut, disingkat Pomal. Widih. Wow. Wah, ini bentuknya mobil Avanza teman-teman. Widih. Wow, peleknya juga berwarna putih. Widih, ada tulisannya teman-teman. Plat nomornya RKC 88. Widih. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini juga ada mobil polisi lagi teman-teman. Wow, ini mobil polisi patwal teman-teman. Widih, tapi ini mobil bak terbuka. Wow. Wow, tulisan polisi. Widih. Wah, lampu sirenenya berwarna merah dan biru, dan lampu spionnya berwarna biru teman-teman. Widih. Sangat bagus sekali teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil apa teman-teman? Wow, ternyata ini mobil bus teman-teman. 302 bus. Widih. Wah, bempernya lucu sekali teman-teman. Wow, ini ternyata buatan negara Cina teman-teman. Made in Cina. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk ekspedisi JNT Express yang berwarna merah dan putih seperti bendera negara kita teman-teman. Widih. Wow, rodanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Widih. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil tangki teman-teman. Widih, mobil tangki BBM Selfie Power. Widih. Trucks oil tanker berwarna orange. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil kembar. Wow, lihat. Wow, ternyata ini mobil polisi teman-teman. Widih. Mantul. Wow, sudah terkumpul semua teman-teman mobil polisinya dan juga mainan mobil-mobilannya. Wow, ayo teman-teman kita pulang. Tapi sebelum pulang, mari kita doakan teman-teman. Semoga polisi negara Republik Indonesia dapat mengayomi masyarakat dengan baik dan damai. Oke, jangan lupa di like and subscribe dulu ya. Bye-bye.